Lại sao bilang oh jeung dina mau nyaman nih. Ya, persiapan baik panggung. Aduh abang, aduh. Korek sepakat mau? Korek. Cuman di itu kayak aman nih. Bilang dah pindah ke itu. Pindah ke sawah kan itu. Sawah itu. Sawah ini. Hah? Wah. Aduh abang, aduh. Kena cep. Belum pada kesini guys. Lagi persiapan guys. Bimbang. Tahu gula. Eta. Nah, untuk pakai kadinya. Kamu naong bawa penyanyi tuh dia. Wah, halus ya dia. Halus dia macam. Anu terakhirnya gua. Teman terakhirnya.
suara lakson. Halo kan suara lakson. Tok dari wae. Kadinya, Suara lakson teh. Ya. Kadinya dia kena cocok kadiknya. Kenangnya. Ya. Ah. Dudukna. Ah. Kela sih teh. Oh. Oh iya pengen mepeg gitu ya. Nah, kalau yang abus sih ka dia. Malah naon dia? Kayaknya kumaha ieu malah abus ke tadi. Ya omong. Pengen saya kena uki. Ungkuy-ungkuyan. Ampun deh kali. Dan jam sebenarnya lebih Kayak kayaknya. Kayak 19 ya tadi. itu sama sama ada apa cek ya? Nah, dari nang saya tiga. Sangkrot. Iya, sip. Sip. Bagus, bagus. Terima kasih Mang Iqbal. Agak pelas. Baik, kayak udah tadi. Stop. Jadi Oh, jadi angin dia mah bensin aku udah diganti nih. Anu mahal ya? Anu bagus. Ini aku bagus jadi piye. Nah, Nah, Anjir, bensin yang ini bagus. Nuning Meila mau kapan hai oh eta si Mimi. Halo. Mama Ami Nuning Meila. mana ayah cenoning? Aya. Cenoning. Nuning, halo cek bismillah. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di subrek, di like, di komen, nanti share. Terima kasih. baik, angkat. Kita ketemu lagi.
Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Oke. Baik, aja mahal deh kasar. Oh, di pelataran sawah. Kasar pulang pakai angalan kan. Jangan lupa kontainer. Kontainer. Jangan lupa kontainer. Tinggal ada.
bebas ya. Bebas. Ada yang lagi mengonten guys. Ditutup kabel yang Jeung liang kain sekalian tutup. mau nyobian lagi ya. Mau nyobian lagi. Getek aja gitu. Terus sambil gitu kumaha? Masih Siliwangi ya? Gatel kan gitu. Getek ya. Nyerah ah. Nyerah pas. Ampun. Eta saha teh? Canda apalan teh saha? Aduh jangan lupa disubrek-subrek ya. Iya, boleh. Nah, atil Atil kan gitu. Ayo. Ampun, mi ah. Pinuana mi sing lungsur langsar mi. Ngus. Wah, puguh we da kehamil Bari lungsur. guru deui urang bisa. Orang paksakeun we satik-satik. Mi pinuana pangolokeun si Amih Tasya, Amih Siti Maimunah hoyong boga ade deui. Kabaritaeun Mang Maman ge gratis. Naon? Yang ade deui itu kabaritaeun. Abi dek aya nambah dek rutin-rutin ngange ieu STUD teh ya. Tah naon deh kan? Naon Bu? Heeh, bade abi bade di ieu deui anu dilekeunan deui ku STUD. Ku STUD. Wah, ieu nama alat-alatnya dibawa ku Jang Yadi tadi itu ke Ciparai. Terima kasih ya. Alat kepake ka naon? Terima kasih yang sudah bergabung. Istirahat dulu dan zuhur dulu. Oh, pegang kemana, Bu? Jadi ngawur. Pak Enda ada. Asli. Nah, ini di belakang ada operator audio sound, ada Chef Iqbal. Saya hai dulu atuh, saya hai dulu nih. Namanya Chef Iqbal. Iqbal. Guys, YouTube. 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 Oh, sok. Yusuf. Ah, tuh chat deui. Sok ya nama silakan. Tadi lem teh atau lem deui? Allah itu batur ya nama. Tuh, Bah, batur. Silakan. Tuh. Waduh. Rajin. Ngecot deui wae. Ya mah ini. Sehat teh. Sehat. Si juara nih. Soundman muda nih. Juara pokoknya nama. Ya bubuhan udah beringin bisa aset ieu mah. Alat ieu. Saya ikan nama rompeng. Oh iya ini tuh. Lain kamari lain. Ya, lah tuh di teh aya mah. Ai nama lain putih na batok apa biasa mah. Ikan aya, ikan Jeung aya, kai baheula mah. ikan aya, Ke batok. ikan aya. Aduh, gitu. Nuning Meida salat heula Om. Muhun salat heula. Ger, Ka masjidna caket da. Saja. Itu mas. mau pada kabung bulang. Ada kayak masalah. Itu. Langsung kadang ada nih. Itu OHE ya tadi. Kan air pagi. Acan lah kan ke jam sabaraha. Oh tuh. Tuh itu gue. 5.3 ayeuna ada. Dek, bukan dek. Dek. Dek bangun dek, dek, dek bangun dek, dek. Dede sana minta tinggal deh. Dede Tiara. Tiara kinuter sadayana. Abi ge Tasya. Akila beda beda nu teh. Waktu Tasya mah jeung Karya. Tasya, Tariana, Dile. Akila, Kile. Tarang herang. Sekarang ya. Dek. Dek, tinggal ayah menjadi adu dek. Wah, dek. Dek. Dek.
Dia. Coba azan. Go gerak. Aku dicocok sama ini. Istirahat mah ya. Gila. Yang sholat dulu. Yang sholat dulu. Dek. Langgam ngomong rantaya. Ditinggal ke masjid dulu ya. Nanti dilanjut lagi di 10 menitan lagi, 15 menit, 10 menit ke masjid dulu ya, sholat zuhur dulu. Ya, sholat dulu.
Gelingnya. Kejuaraan. Di mau pesan biasa nih, kita pesan biasa kan? Teh. Kayak gue bingung aku. Coba sok aja deh. Kayak aku nakapulot, ini aja jarami unggul. Gas kenapa? No? Enggak?
Tapi yang tangan itu dia cuma satu. Oh, iya. 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 Itu atuh. Tapi dah biasa nyanyi lah itu. Oh, Sama-sama. aneh kan? Aneh. Ya kok apa iya? Tahu. Itu ada sinyal sih. Goreng kayaknya gimana? Kasak kita itu. Kemarin gitu. Iya. Benar apa? Benar. Benar, mana lagi? Masyarakat ini kayak lu mau ayat cara aja tahan di ya ke bahasa 110 udah meter masuk 10 menit bro biasa saking kuat ayangnya teh nih 20 40 ke 20 ya langsung ada deg-deg ini tah ya lu ya acara kayak lu mereka ini Ada pasien. wah itu kulinya ini kuliah kopi Ada yang sekilas kerjaan kopi itu Mana? di rumah Oh iya. karena rusuh. Kamu kena acak ya?
Bawahnya. Cik, alhamdulillah. Masa gatur kakek keluarga besar Rasul Bait. Sakumajan jabi tadi semantos berkuman azan zuhur urang idilah jaga dengan teman-teman salat jina tangtos gatur kakek keluarga besar Rasul Bait, kakek keluarga besar teteh pengantin, pengantin, bapak hajat, mahajat, pabesat, kalau kita tangtosna kakek keluarga besar pratamu luman. Anu lima sumping ke haturan bilajeng sumping. Urang kawisan tangtosna kanggo teteh pengantin sareng pengantin. Pengantin bias di kawitan, teteh bias di kawitan, buna di palan payun bias di kawitan. Urang kawitan sepresenya kolong tinggal baktos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Gusti menila leuleus kieu meuni teu kompak meuni teu semangat 45 lamun cek sisiliran suna kacita liktik rek namalban meuni saeutik anu naremalan kedah sing kompak tadenya kedah sing oyak kedah sing geumpeur kedah sing semangat 45 sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya atos kompak sadayana teteh nuhun pisannya lamun cek sisiniran Sunda si babeh nyanyenak patot atos kabeh tapi malolotot keun anu ngawalar ku abdi didoakeun sing enggal-enggal ka tanah suci amin ya Allah ya Rabbal alamin anu teu ngawalar ge sami ku abdi didoakeun sing enggal-enggal ka ditu ka tanah Abang ka Jakarta mese lancingan marirah bunanya mumpung masih kena diskon urang kawitan sebenarnya kolong tengah batos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wa syukurullah wa nikmatillah rabbil alamin lagung dipayun sing geuring pada banyakin puji sinareng syukur kasih Allah Subhanahu wa taala anu parantos saparinan kesehatan kenikmatan urang sadana turugir simpuring ti sabar kaca tinggal keluarga besar Bisma Can Pitang Production. Alhamdulillah anu baris dipimpin langsung kupun lanceuk Acandra alhamdulillah wirehna mohon kamari teh Bapak pimpinan teh Acandra teh tos ngagaduhan gelar kamari tos boboran haji teh anjeunna tos ngagaduhan gelarna panjang gelarna aya 3 gelar anu kahiji nyaeta gelarna SPD gelar anu kadua MPDH gelar anu katilu UMKD merupakan teteh panjang pisan. Gelar anu kaji nyata SPD Sarjana Pendidikan Dangdut. Gelar anu kedua MPDH Minang Pangi Dinu Hajat. Gelar anu katilu UMKD Usaha Maju Kanu Dangdut. Alhamdulillah. Simpuring saparakanca berisi sahabat tepung lawung paprok jauh petepang wajah. Atuh dina raga tasakur binimah walimatul nikah. Tangtosna Teteh Dewi sareng AA Eden leres khusus kami ketua mempelai disimpuring saparakanca untuk dijawab doa mugi asing dijantankeun keluarga anu samawadahar sebe upami disingkat metodenya singkatan samawadahar sebe sakinah mawadah warohmah dan harmonis selalu berkah khusus kanggo teteh pangantin sareng pangantin disimpuring saparakanca untuk dijawab doa mugi asing dijantankeun keluarga nu runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga kacai singgetol mani kadarat singgetol salat amin ya Allah ya Rabbal alamin marukana bagja jantan teteh pangantin sareng pangantin marukana dipasian usum hujan ayahnya moal teu celak deui jika nantinya Gusti marukana cai hujan nyak celakan. Oke tangtosna katur kakek keluarga besar Sebu Bait haturan tangtosna kakek keluarga besar Bapak Akmal haturan selamat ke sisipuring saparakanca dilapake tangtosna kakek keluarga besar Ibu Sari sakulawargi haturan selamat ke sisipuring saparakanca dilapake hatur oge kakek keluarga besar Mamah Besan sareng Bapak Besan hatur oge sisipuring saparakanca hatur selamat ke silap hatur kakek keluarga besar para tamu leman aduna sumping haturan bilajeng sumping hatur nuhun kana kasayanana hatur nuhun kana pidarestuna tumugi asih dina kasayan sang dibalon kula subhanahu wa taala tilap tata sauki katur kakek keluarga besar para tamu leman aduna sumping selamat mengisi bidang anu parantos disayogikeun selamat bergoyang lidah berpacu dengan senok dan garpu tilap bagi tantosna katuranan kakek keluarga besar wedding organizer oge fotografer video syuting. Terima kasih yang sudah bergabung, dilanjut lagi ya, mohon maaf tadi istirahat dulu azan duhur. Anu paling penting anu paling utami kangge ka ibu-ibu dapur sareng bapak-bapak dapur tangtosna saur paripaos sepuh teh mah segala rutina aya ti ibu-ibu dapur jodoh pati bagja jeung ci kopi tos aya ti ibu-ibu dapur tila kangge ka ibu-ibu dapur sareng bapak-bapak dapur adu nuju tagibur padugdak tuur diadu bujur kade kawanyur bisa supanu sumur ke jadi muridna yang subur tangtosna bila begitu tangtosna katur kangge keluarga besar warga masyarakat di pilihan
dia. Kami keluarga besar Bapak keamanan setempat ke Bapak Linmas. Terima kasih yang masih bergabung. Sekarang dilanjut lagi ya. Keamanan setempat. Keluarga Bang Ribu Nuhun laksir tiga bigahan. Dia pakai tangkos keaturanan kami keluarga besar warga masyarakat di parihan dia. Kami keluarga besar para tetanggi di parihan dia. Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kadus. Aturan selamatkan segala guring seperangkat cat hilang. Tangkosna kami keluarga besar ahli seniman Sriwati di parihan dia. Kami keluarga besar Ais Pangampi. Kami keluarga besar para inahong di parihan dia. Bila pakai tangkosna khususnya kami keluarga besar para karuhun orang di parihan dia. Gatukeun selamatkan segala guring seperangkat cat. Gatukeun mangrebu papunten mobil nu kagandengan di guring. Tangkosna guring saja hiburan di parihan dia. Tangkosna oge teh hilang. Aturanan kami keluarga besar para pemuda-pemudi. Bos-bos Raja Sawer, Ratu-ratu Sawer. Hatur selamatkan segala guring seperangkat cat. Alhamdulillah, wirana tantos guring tantos di keluarga besar Bisma Can Vita Production. Tantosna bunda, ayah, teteh, ulah kemana-mana. Insya Allah dengan ayeuna guring kasumpingan artis lagi seueur pisan. Tantosna insya Allah kasumpingan artis lagi totalna sadayana aya 1473 biduan artis Jawa Barat. Insya Allah dangdutnya diteraskeun dugi ka dinten Senin malam Jumaah. Tantosna insya Allah ge seueur bintang tamu aya Bapak Haji Yayan Jatnika. Insya Allah nya aya Teh Rita Tila, aya Teh Rika Rapika, aya Mama Bungsu Bandung, aya Teh Ade Asrid. Insya Allah wajah kieu mah aya di buminanya. Mohon tila pake tangtosna katuranan kangge keluarga besar di palian dieu. Tangtosna kanggo teteh panganten sareng panganten boh pilih. Aya anu bade nyumbangkeun swanten emasna mangga. Atanapi anu bade nyumbangkeun sebagian hartana mangga. Atanapi anu bade nyumbangkeun gula bodas beas endog terigu indomie minyak kelapa ditampi. Gunanya da abi manah yatim sadaya lagi di yatim piano teu grup organ. Jadi kitu kakalayangan abeuna teh. Bunda tos aya koyong teh acan tadi aya sauna cenah bade dibuka ku aya alhamdulillah tinangkas satu keselamatan sesungguhnya seprakanca. Oke aya nguningakeun upami nyawer ke artis Jawa Barat panganten teteh panganten oke ke artis-artis tiasa ku 5 ribuan 10 ribuan 50-an dugi ka 100-an teteh tiasanya upami nyawer ke abi tiasa ku BPJS atau napi ku SKTM nya atuh cenah data can ngadamel syarat-syarat wios nyawer ke abi mah aya toleransi tiasa ku berupi barang jam tangan gelang kongkorong mejikom kulkas gayung hordeng mesin cuci ditampinya. Jadi pas begitu dangdut beres teh bumi teh bumblong gitu nya. Ayo ayah diaturanan kuring seprakaca di palihan tangtos sambil atos persiapan para biduan artis Jawa Barat. Atur lagi kuring seprakaca tangtos katur ka kitu teh panganten secara panganten. Aturan aya tangtos masih diserang bersama kol besar Bisma Can Vita Production. Ayo aturan. Atur nuhun. Ya khusus tembang kanggo panganten pameget ya. Di tembang bidang bingah.
Haji munyungkeun lagu kabi kedah tilu nya upami hiji mah upami tilu jadi pas jejak 100 tilu nya atos tilu aya jejak jadi pas jejak atas cekap di ulah 100 tilu aya di abi mah janten pangawas nate aya turun nih ulah nih 100 tilu do di dieu mah 100 hiji Gusti bade resep kaduhung abi nyerios 100 tilu padahal di dieu mah 100 hiji serius ya alhamdulillah aya hatur nuhun pisan kang tosna Gusti dageureuh pisan teh aya Gusti keur bager disuatana sae alhamdulillahnya mama hajat ulah kikieuan mama hajat teh izin siga ka saha wae eta teh ulah kikieuannya mohon izin marukana mun hiji deui mah hajat oh acan panas cek mama hajatnya kantosna sakali deui mah hajat hatur mangrebu nuhun kantosna oge aya alhamdulillah hatur mangrebu nuhun terima kasih semuanya yang sudah mampir jangan lupa di like di subrek terima kasih semuanya Kang Bagas semuanya Panina Dewi Isdarwati Nuning Meila semuanya terima kasih mohon ayo kang imam dapur sadapurna atas aya goyong teh menawi atas aya nu hoyong duet atau napi aya perwakilan saurna teh tadi aya teh Eis sareng teh Tina nya mohon oh gitu hayu sok cobi mana ka dieu cobi di namina teh bandar Nila nya tadi teh oh Gusti aya bandar Nila aceuna di dieu mah oh ke Batu Jajar heula rasa pamanya ke kadieu ongke kadi menuju ka ATM heula saudara mohon alhamdulillah tangtos ieu ti keluarga besar anu parantos berseragam sadayana alhamdulillah berhijab sadayana Gusti berseragam berwarna-warni alhamdulillahnya lamun dinu artis mah berseragam kieu teh istri unggul sadayana teh namina teh Cherry Bell gunanya lamun di artis Jakarta mah namina teh JKT Porosot begitu artis Jakarta nya nu sok tayang dina Trans Tunu kalau kan adanya bener Trans Tunu nu sok tayang di dinya Bunda manawi teteh di Paran Payun manawi bade ngarasakeun bade ngarasakeun kapalihan dia manawi ati sing sok hayu laguna jeung abi urang duet sok janten sarutan abi janten kajol biasa hayu sok cobi manawi teteh bunda-bunda di palihan dia tos geulis beureun cilit kieu lebar tos bari siga boneka boer di dieu nya alhamdulillah hayu urang duet jeung abi yuk urang lagu ieu kanas pudis kutu air pura promeheun balas bogo araraya di dieu hayu cobi cing sok kunaon resep di dieu nya tinggal seueur barudung barudak teh mohon alhamdulillah bisa rempang kieu nya alhamdulillah kumaha bunda-bunda di Paran Payun teh sakoyong teh acan aya bade ngarasakeun deui ka dieu nuju ieu heula nuju istirahat heula nya mohon Gusti berarti aya 100 tilu berarti hutang ka habis tilu 200 deui nya kan 100 tilu nya sia mohon alhamdulillah katuranna kangge keluarga besar bunda-bunda di Palihan Tila tangtosna kangge keluarga besar warga masyarakat di Palihan oge tangtos riaturanan Gusti Kuring bawa bilih panginten anu bade ngarasakeun eka gegelan bade ngiring bingah di Palihan mangga diatur ge Gusti Kuring saprakaca urang lagi seperti apa Payun sebelum kita sampai persiapan para biduan artis Jawa Barat kita sampai di sana bersama keluarga besar Bisma dan Pitan Production alhamdulillah Gusti sepanuk badinya namina teh ketok siap alhamdulillah dirangkos katur kita simpiring saprakaca katur kami keluarga besar bunda-bunda di Palihan sebelum kita sampai persiapan di Palan Pangkat tangtosna aya Miss Asri terus aya Miss Tanti alhamdulillah tidak kesibukan ajeuna aya Miss Eliza tangtosna insyaallah sekarang pada nyer bari tiasa ngahibur urang sadena di Palihan sebelum kita persiapan para biduan artis Jawa Barat urang kira-kira seberapa Payun dina warna tamang pop Sunda dangdut kasarengan urang tok
Ya, kasangakeun kaki keluarga besar Sibul Bet, Mama dapur, sadapur diaturanan. Kaki keluarga besar ibu-ibu catering diatur lagi ke piring seberang kaca di pelayan khusus. Tete pangantin sareng pangantin. Aturan, begitu mah kasangakeun ya cucu deui. Kasangakeun Bismat Campitan Production. Cucu deui. Kasangakeun kaki keluarga besar Sibul Ayah, Gusti panjang umur Mama Haji. Mama kita senes Mama cucu Gusti. Halo ya Rabbi. Ayo Mama cucu yuk. Spesial kali kamu Mama cucu di dia. Sikat sana. Ayo Mama cucu. Sikat Bisma. Apa nganten ada panganten haturan disyukuri kembali hadiah sikat. Salayong. Sangat pikir besar si bebek diaturan Mama Haji, Mang Haja, teh Mang Haja. Serahkan diberi hadiah. Salam. Ketok ketok sorakan kopi ketok. Ketok ketok sorakan kopi ketok. Uyun dibiru biru dibiru nantung malam ayu nudi dagoan sini kita tojo. Tok ketok ketok sarapan todi ketok. Tok ketok ketok sarapan todi ketok. Lalapan panggilanan tekudu rasakan nudi hareupeun sini tojo. Cucudeui siga. Ukarek sare biharap pipito pangin jemikan anu datang. Adon si cucu awani-wani ini terjajak kaki makmingin di tengah jalan. Dicegat cucu ukarek sare biharap pipito pangin jemikan anu datang. Adon si cucu awani-wani ini terjajak kaki makmingin di tengah jalan. Dicegat cucu. Tok ketok ketok sorapan todi ketok. Tok ketok ketok sorapan todi ketok. Daripada jadi jangan nunggu-nungguan mata harap desa palang nasib sia ya sudah. Cucu saja Mama cucu haturan ayo Mama cucu ayo mami pada dijemput kalinya sal ayo selayang sikat sikat. Ayo Mama cucu Mama Haja jangan disebut sebagai kaca. Tok ketok ketok sorakan todi ketok. Tok ketok ketok sorakan todi ketok. Iring muyun hiru bingung iring ngantung malang rayu nudi dagoan si mimin tojo. Mama cucu Agus Mama cucu. Tok ketok ketok sorakan todi ketok. Tok ketok ketok sorakan todi ketok. Lalapan kaki kanan tekudu rasakan nudi hareupeun si mimin tojo. Cucu deui sikat. Ukarek sare biharap pipito pangin jemikan anu datang. Adon si cucu awali-wali ini terkejut kaki makmingin di tengah jalan. Dicegat cucu ukarek sare biharap pipito pangin jemikan anu datang. Adon si cucu awali-wali ini terkejut kaki makmingin di tengah jalan. Dicegat cucu. Tok ketok sarapan todi ketok. Tok ketok ketok sarapan todi ketok. Daripada jadi jangan nunggu-nungguan mata harap desa palang nasib sia ya sudah. Cucu saja lanjut sikat. Di Pararoto heula cenah ka dieu Mama cucu. Ayo Mama cucu. Pagar ayo pagar bagus euy diaturan oge di pihak keluarga besar resmi. Salayong. Ketok ketok sorakan todi ketok. Tok ketok ketok sorakan todi ketok.
genom dirimu yun mikir bingung kenang itu alat layu di dagelan si minum ragang cucu deui tok 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 sarapan di ketong tok tok sarapan di ketong lalapan ibanan berujung perasaan diharapkan si mimin orang mama cucu siap ukarek sare diharap mimpi bapak itu mimin aku datang adon si cucu awali-wali kepinit rek ngajak kaki mimpi di tengah jalan dijaga cucu ukarek sare diharap mimpi bapak itu mimin aku datang adon si cucu awali-wali kepinit rek ngajak kaki mimpi di tengah jalan dijaga cucu tok suara bangko diketok tok suara bangko diketok daripada jadi kejangan untuk masak arang bisa malang nasib sial ya sudah cucu saja. Alhamdulillahirabbil alamin mamah cucu. Kemana mama cucu air rengse itu aja? Oh ayah, mamah gusti, mama cucu kumargi mama cucu namanya 3 kali berarti 150 dan cucu na 3 kali ya. Ayo mama cucu lagu naon deui cicak cobi. Gusti mama cucu jeung gusti nuhun cenah abi terus dipangnyanyiikeun wah lumayan ya. Alhamdulillah tangtos sekali deui kangge mama cucu mugi katampi kalian kabingahan. Tangtosna dilabatur kangge keluarga besar Sibul Bet. Kangge keluarga besar mama hajat, pahajat, mabesan khususna tangtos kaya detek panganten sareng panganten. Tidak bagi kasengakeun kangge keluarga besar ayu pagi bagus, keluarga besar beresmet. Tangtosan 200 berseragam di palihan mangga diatur lagi bisa bering seperangkat di palihan dia tila. Tangtosan katur kangge keluarga besar prata mulungan. Anu mah sumping haturan bilejang sumping hatur nuhun kana kasihanana, hatur nuhun kana bidasuna teu bagi asidina kasihan sareng diwalor ku Allah Subhanahu wa taala. Mama tos katami mama. Lain si mama nyidik-nyidik ka ayah ka abi marugana teh jelema jurik cenah abi teh mannya jelema aya ganas dina sirah disangka ganas marugana teh nya. Kumaha ieu ti keluarga besar pagar ayu teh sakoyong teh acan bade ku penyanyi bade kuno gelo minggu mana kuno gelo cenah cabinya dari sepeun kuno gelo cabi benar bang payu teh saya deui teh acan mama cucu yang kokosodan deudeuh ting mama tos ibak teh acan gusti si mama mah batur teh hoyong nyanyi ieu mah hoyong kokosodan cenah si mama sa di bade kokosodanana mah sa mama cucu mah. Terima kasih Bos Erik, Kukuk semuanya, Kang Bagas, Teteh Panina, Dewi Darwati, Nuning Meila. Terima kasih semuanya. Si cantik, si gerelis, si marin cidit, si boneka Barbie, si Cakia ya. Alhamdulillah tidak kasih bonenya syuting film koleksi album iklan sampo. Hanya beli stasiun ngarasakeun sumping ka palihan dia. Mama bade nu mana mah? Bade nu hejo, bade nu hideung, bade nu coklat, bade nu geuneuh. Nu mana? Hah? Geuneuh. Bade nu mana cing mama milih. Umargi abi tanggasna di perjalanan masih kena seueur aya 4.477 biduan artis di nuju ka dieu keun. Ya, mohon insyaallah. Ya, cobi mama cucu yang kokosodan. Bu Haji, Pak Haji yang lagu naon Bu Haji sareng Bapak Haji. Kokosodan. Naon deui 2 deui 3 jadi pas jejeg 3 100 3 sok. Hah? 100 tiru pan nuju diskon gitu nya rasa marugana kokosodan terus naon deui si ayah lagu naon ya cobi di balan payun terkasih mak ka abinya gusti ka nyidik-nyidik ka abi cenah nah di batu mah cenah ganas teh dipelakeun di taneuh di nu sirah gusti disangka ganas ayo teh asri alhamdulillah teh tanti gusti ya Allah abi mah ninggal teh tanti berhijabnya mincinit geulis ya Allah lamun di artis mah Laila Cangkul gitu aja. Ayo teh tanti. Maka kasangakeun tangtosna kangge besar artis berbidua-bidua artis Jawa Barat. Kasangakeun disebut saprakaca tangtosna Miss Eliza. Izot. Kasangakeun. Ayo Miss Tanti. Aduh, alhamdulillah. Oh gitu. Ya, siap. Kopi beri dipanggil lah. Oh siap. Oh tegadah, siap. Mohon, aduh gusti nanti gusti ya Allah mau acuk berem jadi moronyoy pisahnya, gitu nunggunya
Jadi ketinggalan nate rambut nate warna-warninya. Mana? Hah? Mana? Iya di bawah nu wacuk beureum nyali ke gimana kieu Gusti Tong lagu. geuneuh kana saca-sacana. Abi, abi mah ku dokter kita diponis. Sor dokter ge abi mah teu kedah dirandongan, Nah, kedah disuntik mati. Sok mangga teh tanti haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, wilujeng siang kang kasayangan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe, di like, Abi mah, di komen. abi mah, ya tanti, ya acuy. Itu acuy teh singkatan, mama baru kana A, anakna bager tur pinter. C, Cinta ke produk Indonesia. Urang Bandung aslina. Y, Yes, sakedeung deui kita teh pangantin rek nyawer ka acuy. Yes. Ya, baru kana. Heh. Sadaja ngalitan kana komandan tanggoan nanti ibu. Mohon, ya. Ini apa nih bilang dengan Mohon, alhamdulillah. Kurang doakeun lah teteh Pani serta pengantin teh Tanti. Mugia sing engal-engal nya. dan kepada semua sakinah mawadah tur Warohmah. Tanggal itu janten pengantin teh Tanti merukana di usum hujan Gusti ya Allah. Moal teu blusaneut siga teh di jaket teh usum hujan mah tiris. Nya atuh. Heeh Gusti nu agung. Coba teteh pengantin tos aya goyang teh acan pengantin cobi eta napi bade diontrok ku abi kadinya minum mana sing sok. Makanya abi masuk ngontrok teh Tanti. Siga kejadian abi ke basa mangung di Cianjur aya tamu orang Bali alik joget ku abi diudah ke Bali sana joget di Bali. Ari tos di Bali teh dinaonkeun? Di sana joget di ditu di Ari Bali. eta joget teu. Teu, karena abi diusir deui ke sana Bandung. Atuh Hah, cobi, sisok. Pak Haji sama teh hoyong ngomah haji koko soda. Koko soda. Sebelum ke lagu Kokosodan, mari kita Kokoleran. dulu Oh, ya iya. dari teteh ya. Ya, teh tadi nyanyi, abi penarinya. Oh, boleh siap. Ini si Gati bos yang di rumah. Mohon. Ayo penari latarnya. Ya. Siap, nah siapnya. Rasakan kang dosa kakek bapak besar. Soibul be, haturan. Diserahkan bersama Bisma. Dan kita Forester Distanti. Atuh
Halo, terima kasih semuanya. Itu mah kuno agung nama tete kan itu nanti nyambung nanti kan ada di sih. Oh itu teh. Oh kan nantinya ulahnya nama Terus pensiun kan raga jibun. Terima kasih semuanya. ini pensiun jauh balik. Alhamdulillah Gusti memaja ketampi aduh Gusti ketampi abi canampi deui nya oh gacan. Cobi mama haji pada ayeuna pokosodana tenapi pada iraha sing sok anu penuh hoyong pokosodana saha sing sok wabi pada dijemput ke nu mana aya nu mana wabi pada dijemput sok punya kadon patu duit buding ngerti alikeun iya cenah jadi nu mana nu pada pokosodana cing sok cobi saha wabi pada dijemput ya ka dieu cobi mama hajat mereka dieu mah hajat ayo maja sok di luhur hayu cobi ya serangan di reng-rengan ieu nu geus berseragam sedang lebar daripada didinya ngariung ngagunduk siga poe Senin wae ngariung di dirinya mending ka dieu hayu sok heeh ngariung wae siga saon MBK ulah nengnya ulah MBK siga abi ulah dibayar ulah Aya harta teh MBK deh. MBK Ya. MBK M teh minjam B. Ke bank. hah Jadi minjem ke bank. pinjem ke bank MHB itu jadi sayu ayah beda yeuna pada apa Koko soda kegoleran. Koko soda. Pos
Koko. Koko Sodan. Koko Sodan. Oh, Sokodan. Siap. Dan Ayo. kayaknya di paling mana teh anu yang Koko Sodan. Yang ini ulah bakal dinyanyikan sangka dieu. Oh, tak can. Yang kan pamintos di luar panggung. Langsung dinyanyikan. Atas mohon. Nah gitu. Atasnya Terus atasnya hadepan langsung dinyanyikan. Kali nang kana. Jangan lupa di like ya, di subrek di komen. Mama hajat berayeuna. Ayeuna saja mohon. Alhamdulillah tinang kosoki katur kenge fotografer video syuting mohon alhamdulillah si tukang toong alhamdulillah neng baris diliput banget ayeuna mohon usia diliput enak biasa ditonton ke di Indosiar enjing tabu 12 siang dina acara patroli terus Nama kejadian patroli kehela. apa titi Beli aset teu ieu nya nanti di acara AMTK Terus kita teh oge seuri nya teh nya. Sampai aku terus daya ki atuh di ieu Oh, nya. patroli. untuk dina acara drap hukumnya tahun 2010 ya Darah hubungan akan oh itu kita uang iya be akan berkon. ya dino berkobalarisasi ya Ya. berkobalarisasi ya Ini mah orang rancangan ya katanya. Miss Asri Miss Asri dan Miss Icot Miss Astrid yang Miss Ade.
Haji, aturan Pak Haji. Oke seorang Pak Haji, ayo nih. Pak Haji, aturan Pak Haji. So, Pak Haji aturan. Terus bos Patrick. Ayo Pak Haji, aturan. So, Pak Haji diatur Pak Haji. So, kemayu, ayo. Abang ya. Ini ada Mana itu nyoloknya? Burung tak? Burung? ah,
Thank you.
Bos, ada yang aku langsung bos mari. Oh siap. Ada waktuku kecil. Tembak-tembak doang. Tembak-tembak doang. Maka tadi mau ketahan kan. Ayo. Yuk. Siap. Ayo susu spesial bagi Kak. Gaduh-gaduh kawasannya. Iya, untuk bos Ade. Ku
Tembak, tembak. 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 Ini ditembak 100.000 ya, minta sama papa. Lagunya apa lagi? Bos Adik, paling tunggu. Lagunya apa lagi anak-anak? Yuk. Tolong mintanya agak gede ya. Soalnya deh bang. Oh ini apa lagi ya? Ah dua ya, iya. Gimana? Di parah. Tapi lagunya ini nanti, begitu bilang lagunya nanti. Kumahayu muka dia. Kumahayu kurang baik kan? Iya. Lagi lanjut. Lagunya apa? Lanjut yuk. Bebas? Bebas. Kumargi ya bakal saya paman. Murah kali sawah ya sob. Bos ade, coba bos ade. Siap, bagus, seperti itu deh, seperti itu. Panggil. Minta orang. Ayah, bunda, kasih uang lagi, betul, kayak gitu. Sekimal kan? Tete mau aja kadinya tete. Ayo, disarangan yuk. Dia mah, iya kok tadi yuk. Kan salah. Bayarnya, Oh,
Buaya buntung siap. Ayo cina buaya buntung buaya cipai payun. Oh apa? Apa ya buaya buntung? Ayo buaya darat. Iya buaya buntung apa? Kira Ya sudah ya tadi. Terus gue itu. Oke, aduh buaya buntung kali mana iya ayah anginnya hebat sekali iya. Benar, ini dari bos-bos, anak bos-bos kita ya, tidak apa-apa anak-anaknya yang baik. Masuk oke ah, kan diburuhkan, tah diburuhkan, semuruhkan. Aku nak buaya buntung, cina budak oh udah full, makanya full tidak? Tuh, Ya, cek. makanya full tidak? Dijogetkeun daripada cara kebaran. Pak Dedi ya Pak Dedi. Iya ya, pada timan. Iya, pada timan. Lebih jogetnya daripada main HP. Takut kebanyakan suara. Pak Dedi ya Pak Dedi. Pak Dedi. Ayo pagi, sikat. Buaya buntung macam kau hidungku. Dasar kau buaya buntung mencari untung.
masa foto Bapak Haji yang kue buntungna. Bos Ade manawi sering Bu Ade nanya apa yun pisan. Ya, Bu Ade sareng Bos Ade cobi. Laguna cobi naon putrana di pasian itu. Mama aku ingin joget. Bukannya pada habis kan? Sok nyumput aja. Pada habis kan? Mama ayo Oke, boleh. Mama minta lagi buat Sakit malah ya. Tapi Bos Ade sini Bos Ade. Lagu naon Bos Ade? Tukangna tenan naon. Iya, Bos Ade sareng keluarganya Bisa. Ya, oi. Kumaha gelis? Apa sayang? Yang pengen lagu apa? Ade dia. Oh, apa lagu apa? Bos Ade anaknya dikasih dulu. Lagu naon aku pinjam bisa tuh. Betul kok gitu, ai tante. Teu aduh, padi kan menuju milari heula artosna. Pinjam dulu 100. Alah ampun nyawe. Lagu pinjam dulu 100. Apa dia kirim juga marah heula sekedap dia kayak gua bikin kenge. Oke, pampitus kayaknya di pasian Nambut, saya nambut gitu. Belum sakit. Coba baji lagu naon baji. Naon tuh? Langsung. Sabu sendiri, Sendiri. Bayar. Berarti kena dikontanan heula teh. Gitu teh. Tapi yang hayang disarankan Ya pusing. nak paling sini. Mohon. Siap. Ayo, pokoknya mah sarang-sarang kayak. Siap. Percayalah orang dia mah Mohon. Itu kan juga jajan meni antengnya nu jajan ampun. Ai teh Gus. Ya, raos. Hei, Kumaha? Alas ada. Apa Pak? Oh, nya. Lu kebentak apa ya? ya. Masih jangan lagi kapal lepas sebut aja kayak sabu sendiri. Masih di sana di semacam. Sudah ku
Saguling, daerah Saguling, Bandung Barat. Terima kasih semuanya. Lagi teteh, lagi. Dede. Ayo minta. Ayo. Pada dia, pada di. Ayo. Pada dia, di dia mana jogetnya budak lutik pada di. Kepada para pesindir dan penyanyi, iya, menitip satu ya. Iya. Enggak ada begitu. Iya, sama kokono yang waktu. Menitip. Iya, iya saya bukan pade saya pade. Ayah lagi dong, ayah. Masih nih. Laguna naon mah? Abah kumaha abah ya kayaknya kamu laguna Pak. Kamu laguna cenah aya tadi atas aya boya buntungnya. Cobi aya deui cenah Pak Abah. Hah? Naon tuh kadang? Wartiong. Oh. Terus coba bagi apa no? Apa itu? Mau juga dan biru. Coba bagi naon? Coba. Anu ngarenahan cenah. Anu ngarenahan. Salah. Anu ngarenahan cenah. Oh teler, gitu cenah teler. Martiumnya tidak jadi. Martiumnya moal. Oh teler aja. Teler aja ya. Bos Ade, mana Bos Ade? Bu Ade. Ayo, Ade. Sini Bos Ade, Ibu Ade.
Apa maksud dari yang itu?
bapak aja keluar beres ya. Ajar-ajar seurutahnya. Iya. Atas. Atas. Atur nuhun Ibu Ade Bos Ade kali dengan golden besar hadiah. Bisa. Kamu kalbina atas ya. Kadun Bapak Ade na. Bapak Ade teh cek kali Pak Ade itu Pak Ade paling Pak Ade. Nama ibu nah heula bieu Namanya Bu Haji. Bu Haji nah ayeuna Pak Ade. Pak Haji Adena. Pak Haji ada aturan sama paling payun apa nganu laguna. Namanya Bu Haji na, ayeuna Pak Haji na nya. Gitu loh. Iya, kena saling ya. Mangga Pak Haji diaturanan waktu senor tempat Pak Haji namanya Bu Haji atas ngarasakeun kabayan dia. Iya, Ibu Bapak Hajat atos. Di paling payun manawi teteh tak acan. Gitu. Cobi, cing. Ya aya nenek haji paling dia. Ya, memang. Oh iya, Ibu ayo. Abah, Haji, ayo. cobi tahu Abah. Pada ngarasakeun kabayan dia, Bang. Bang pada ngarasakeun kabayan dia. Pada apa? Abah Haji, ayo. Iya, manawi gaduh pengurus lagu. Sok, tak bisa Nah, Abah haji Haji. leres. Abah Manawi, cicak cobi. Kita bisa tuh. Hantun di Hareboskeun. Bu Haji dari paling lebat manawi gaduh lagu. Yap ngen. Supaya tidak membingungkan antara gitu. Atunya gaduh kopi gitu. Gaduh ngebuka. Kali kita jalan. Supaya tanya kau tinggal waktu sebenarnya Gusti. Ais. Naon so? Aku panginan satu aja aya pemul lagu di payun sedang hajinya. Aya orang kepayun teu wae. Oh, kena biasa apa? Nah, itu motor kebiasaan. Ternyata terang abang. So. Si. Iya Bu Haji balang wae. Tanya aya pengurus lagu tanggusan di Pali Lebat, kita siang wae di Pali dia ya. Koleksi abi mah aya jang. Berat bumi ya. Oh, ada nama jam. Halo semuanya, terima kasih. Yuk. Lu paling penggerak kepada ini. Kakak di mana? Tidak, bukan gitu. Adalah sok haji, paling haji. Gini. Jos. Mimpi terindah yang datang menggoda mengusung tangannya dari canda.
berubah hati lamun AA lamun II olehan nonton Bagi kurupuk. Tadi kan iya disebut kesenian seni prihatin dan kieu Jadi itu kan ngarang kesenian seni prihatin Merontok olehan Montok bagi kurupuk. beki dodol karut Oke, tangkosna perantos lagi disengakan kepada Kayu Manawi keluarga besar hajat atau Dewi. gitu Sobi tidur sanes Manawi nu dipalihan leber aya kagagelan tapi bade ngerasakeun tapi bade curhat di sekarang mangga sok tapi kudu unak-unak gitu nya Atau nabi pada ngadu nasib sareng acuy mangga. ulah eleh wae Keluarga tina sakunya. iya gitu Sobi sing sok bila bade nyumangga sultan mas atau nabi Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Tasya Akira Channel. Jangan lupa di subscribe, subrek. Cing di keluarga besar ayo So. Ayo Manawi cenah lagi kalau besarna Manawi cenah terus aya pamun lagu nanti paling payun paling Pak Haji paling lebaran sambil ngemut deui menengnya lain ka panganten lain ka nu kawasan tapi kumaha kan payun terus pamut laguna ya semua anu paling banggar teh gitu atuh mungkin terus aya deui pamut lagu urang cukup main bukan ya tutup putar itu ai setir sok aduh hai sok ayo maka kasangakeun ka keluarga besarna terus ke keluarga besar saya boleh hadir bisa Ayo, lagu nanti kumaha? Lagu menit nanti kumaha? iya soalnya ini belum ada pemerintahan lagu Ipal Mini Ipal Mini aduh istimewa aku mini itu saking dia Mini nah iya sok Mini nah kayak agengannya ya 5 tahun kan sampai oke tambahan jadi ayahan ieu mah mini sampai mini upami ngarugan jadi aya tambahan iya nanti mini bus iya dan juga si Tayo juga si Tayo iya tentu saja dengan ada pun sadayana para tamu ulama sadayana keluarga besar aja mana atuh nu menurut lagu nuhun di ayat Chandra Oyang gitu ya so koyo iya tebuti lu dah nya 13 Hatur tangtos kami keluarga besar para tamu lebar anu yang sumping haturan bilajang sumping monggo selamat mencicipi hidangan lebaran tos di sayogi geudeula monggo sangat juga mangga nuhun kami keluarga besar para tamu lebar anu sumping haturan bilajang sumping hatur nuhun kana kasihanana hatur nuhun kana beliau saudara tubuh sirina kasasa dua Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin asangakeun disarankan tangtos bersama keluarga besar Bisma Cantitan Production asangakeun aya bade kamanten aya bawa pada kabang heula saya bisa bade ka ATM heula manis Elizat Sahabat kita pasal besarna sumangga diaturana segeri seberang jadi pada di waktu saya kita rasa lagi mobil berdeka sakit mulut laguna mangga ngapain dia kita pasal diaturana panganten kami keluarga besar sebubet pengajeng-ajeng mau ditangtos yang keluarga besar warga masyarakat di bagian ini mangga diaturana disiplin seberkanca iya ini cukup apa lagu yang cukup Jangan lupa di like ya, di like, subscribe dan komen. iya ini adalah dari aransemen kobelarasi ya iya dari Chandra Oyang kobelarasi ya kobelarasi iya Pin Ipal Mini kobelarasi ya Ipal Mini ya Eta bener geus siapa? Iya, kemarin ini sambil menemani di sana santap siang menuju sorenya keluarga besar hajat langsung di paling lebetnya. boleh mangga asal di dalam lebat diaturan Ya sudah ini kita kasih ke mereka berdua. yes Ya teman-teman kuman kita. iya saya teman-teman teman kuman ini Teman ya kuman. iya ya, ada satu teman tentunya ada lagu lawas dari Lilin Hercules
Tasya mah tara bebe, Tasya makan. Tasya makan di konsep tuh langsung banyak Tasya tuh. Tasya ada lika sih mah tuh. Dia cak momona tuh. Gusti ini aku alhamdulillahnya. Maaf ya. Iya. Cak Nopi ini lah kalau mantos di KB. Terus meeting heula tuh. Ini kena di konsep Ya ya. di satu jam dia ini dah naosnya. Ya, mohon kita lanjut ke dua cakial tentunya di belakang sana. Yang siapa ibu kita di sini tentunya dua cakial, Miss Asrama ya dan juga Miss Tan Trikota. Tan. Iya. Tan- Tan- Katanya dia yang minta lagu Ayo, Rembulan Malam. Tong. Ulah hujan ya. Iya. Ulah. Ayah nu nyuruh lagu anak yang malang. Siap anak malam. Untuk anak yang maling. Ya. Hei, karungan toh. Tok. Ayah. Iya. So. Iya, sambil menemani hujan di sini jangan hujan atuh. Mohon. Masih karena anak tukang ke Ibu Haji bayi-bayi mengenai panganten. Deui serah panganten kayu ah. Sarang tim wedding nak pangintennya diaturan sekali payun. Mau jadi naik itu. Kita dan air mata.
mata. Iya, tapi menemani hujan-hujan begitu dingin di sini ya. Kembali nih ada lagu yang cukup slow mellow. Ada cinta dan air mata. Orang kapal itu enak. Oh siap. Oh, kuda-kuda Sumedang? Iya, Siap, boleh. kuda Sumedang. Tanggana beri dialihkan ke pagi. Ah, ada lah. Tanggana beri dialihkan ke mana kecil, ke mana? Siap, paling ente cina acuh. Paling cina acuh. Bersama di Kanada yo. Iyo. Masih bisa bis. Benar naik ke payungnya. Tadi cina paling.
Ayo,
Ayah, hujan menyelimuti ya. Kemudian hujan ini dan berkah Gusti. Iya. Tidak apa-apa. Kita hanya menghibur yang punya aja. Iya. Kita harus. Dan atas pengantin bosnya. Hai guys. Konsisten ya. Harus konsisten ya. Kolaborasi. Terima kasih ya, maaf ya semuanya. Terima kasih. Abang sama abang Aguna, ya lebih cocok hujan-hujan kia mas sama abah teh gerak naon tah itu tah. Abah teh geraknya nenek tah oge ayah. Harus bisa. Kita teh korowek naon. Ye ngorowek ye. Korowek naon ieu. Ye. Dikali korowek ieu gerak. Paling apa saya cina kamu terbang tapi ada paling paling cuma balik mau mendengar aku mau dengar jangan sos itu ampun Ayo, maka pesan datang ke Guru Besar CBB atau Pakistan Lungsur Teguja bagi si dijatankan barokah keselamatan kehidupan sendiriana. Pakistan, kedudukan kaki keluarga besar Rasul Ibu ya. Keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat, khususnya tantos dari pengantin secara pengantin, kedudukan di sini serta kata pokok masih diserangan. Pakistan, dengan keluarga besar Isma dan Kitan Pakistan. Sudah sana lagi Pakistan yang Miss Asri, Miss Eliza, Miss Santi, Pakistan. Kalau bisa coba kalau para pos Pakistan malang melintang di tengah jalan. Pakistan para pos ketop, bisa top badak top mau, pokoknya emang top ya. 20 atau butut nah silakan Bulu nama mangga membututna ulah. Berarti pesta kaki keluarga besar warga masyarakat Indonesia bangga di atas keseluruhan mereka jadi paling dia. Terus saya opini yang paling satu mulut kalau menurut kepada bangga dia tuh. Macet. Oh itu lain dek kan. Pada rapat kotor kami keluarga besar dari Bakir Bagusnya keluarga besar ibu dapur dan keluarga dapur mangga. Kemudian mereka saja kepada di menurut lagu mangga. Tapi begini mangga suatu masa mangga dia turana kapasnya. Beri gini perkaulan kepada dia mangga lihat turana. Kami keluarga besar di palihan Bagdar, oke di palihan Lebat, maka dia turana kapasnya di palihan dia.
Ayo mangga Cica Cobi, mumpung masih ada waktu seberapa tema ke payun lagi saya persiapan. Ayo 40 menit ke payun deh. Ayah 12 album deh. Buruk sekali kamera tunjuk belakang badan. Yuk, masih jangan ngomong itu lagi kak. Mau bicara apa paling ayo saya pemulut laguna sebagai sebagai saya. Coba ayah. Hah? Mau Haji? Laguna nak? Mandul. Baru. Baru kuras tuh. Setengah jam sih. Bah. Terasa Bayuna, jadi kami ada lapor. Baru terasi. Baru terasi. Baru madukun. Oh, madukun sih. Oh, madukun sih laguna siap. Ada madukun. Pertama kedai tutup. Om Yaya pun ada madukun. Bagian laguna. Asli kan dukun apa? Oh, mau apa mau gitu. Apa tapi kena selorok ketemu. Pengantin dia pengantin. Kiwan. Iya pasti yang lagu misalnya lagu nama itu apa dukun? Ada kuning juga dukun. Wah. Pengantin baru. Susahnya pengantin baru. Anu Sunda pada mana abi gaduh Inggris nah. Anu Sunda itu bahasa Inggris Bapak Haji. Duduk di juru. Nah, nya cerita anu duduk di juru. Duduk berdua nih Duduk di juru itu di juru. Mana ini duduk di juru? Hujan. Cok. Pengantin baru? Siapa ya cuma pengantin baru? Nya. Pengantin baru ciranya Pak Haji. Haji di sana nggak ya Pak Haji? Halo Mas Hawik semuanya, Mas Farhan, Mas Muhammad semuanya, terima kasih telah bergabung. Jangan lupa di like di subrek, komen. Ayo nong penonton minggu pagi dia. Ada aman kan? Jogetnya opat-opat. Dua-dua jogetnya. Dua-dua. Komparasi. Dua-dua nu jogetna nu nyawera genep-genepnya. Komparasi. Komparasi. Ya. Ada hujan dia maraos kan ya panganten mah celak deui. Ya komo. Basi.
baik. Aduh dah, yang sok we. Aku dah. Teteh sayang boleh mau lagu apa lagi lanjut? Yuk ya, Enggak. Yuk, ayo ke besar oke. Anak, tadi kan teteh ayeuna anak. Yuk. Pada dina wonder aya dina wonder kilimingdut. Aya. Ayo. Kumaha Mbak Dea? Moal. Ibu, ayah, moal jendong. Hai semuanya, hai. Terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. So, Ada Miming. Kak Gadis Hawik, Siap. Kak Hawik Farhana. ayo Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. ini salah batur. Hahaha teu. Nya, hahaha teu. Kuma, pas kita saya nanti kuma. Mau tak? Masih jangan ngomongin ayah saudara. Aku nanti iming-iming spesial kali ke Pak Haji kali payu kali ini. Ayah kamu yang sama Pak Haji lah gitu Pak Haji kan habis terlalu limau teh. Gitu terus. Ya kan tiba aja dah ayah sambung deui. Terima ya Pak orang mah. Sok Pak Haji ayo orang ke payu ke. Saya iming-iming.
coba keluar Pak. Pak Haji atas. Oh iya sih. Coba Bu Haji, naon Bu Haji? Sobi, Pak Haji siksa Sobi menawi sekoyok deui. Mun dilihat deui mangga Pak Haji. So. Ya, atau ayah sih. Ayah, mau Pak Haji ayah? Pak mulut kan paling lebar. Oh, tuh. Kita nikmat durian. Ya. Ayo sambil ngatosan, sambil menunggu Thank you.
Pondok Rasul Panjang
Nuhun, nuhun. Mau nyanyi Mau nyanyi Santri? ya? Mau nyanyi? Sok. Ya. Mau nyanyi apa? Atau mau minta bekal Kita lagi? jalan Ya, kali. sepirinti ya. Mau. Mau minta bekal lagi? Balonku, oke. Iya. Aduh, kumaha bagar? Oh, mau minta bekal dulu. Mau minta bekal dulu. Mau minta bekal dulu, boleh. Pak Dedi ya, Pak Dedi. Terima kasih. Joget, Neng. Dicukupkan sekian dulu ya. Mau istirahat azan asar. Terima kasih semuanya. Gurat bumi, saya si Abah. Gurat bumi. Gurat bumi. Katanya siap. Abah atau abah ngerasakan balik payun abah yang diigelan ku abah. Iya, tadi kan iming-iming abahnya, tapi abahnya tenaik. Abah dukun ke abah. Mau abis itu kudu gugurwokan. Sebenarnya abah dukun. Tapi yang disarangan abah. Mohon. Ohnya. Ayah abah usapnya. Tah diwakilan. Ya. Bah, cenah abah. Gurat bunyi tapi diwakilan ku abah. Cenah ngigana abah. Ngibingna. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
lumayan rame, mau hujan, hujan. Siap. Banyak yang ngejek aduh. Azan dulu. Jam 5. Alhamdulillah 15 kumargi sekarang pandai berisubing dan temu agung yang berkumandangna azan asar urang rehat sekarang biasa Allah subhanahu wa berkumandangna azan asar urang lagi ke dinasiasan anu katilu begitu simpuring sabaraha kanca saja istirahatlah sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatlah sekedar patur nuhun sadayana. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan kala. Semuanya mohon maaf ya. Nanti dilanjut lagi, Mbak Dasar. Jing.